igituba cya nyoko urakakirya kiri mu mihango gashuka kanyuko wowe empesi iki gihugu cy'u Rwanda njyewe narabivuze do ndagasubira mama imizimo yose yakihurunzemo ikibyindisha inda n'amatama n'amabinga n'amajigo none ubukimo kiramageraho. Byose byatangiye ku itariki 21 Ugushyingo 2020 ubwo Sergeant Major Robert Kabera yagiraga amahitamo mabi iyo kurongora umwana w'umukobwa w'imyaka 15 ku ngufu. Ni gute uyu mugabo yisanze ari gutukana ibitutsi nyandagazi we na Jeskizo Wampangu umwami w'abagore. Ibi ni ndaitajengwa na nani majeshi ndaitajengwa na sisi wenyewe igali itajengwa na nani vijana. Byose yabyiyamuye kuri ya tariki twakomojeho ruguru ubwo inkuru yabaga Kimomo mu Rwanda cyane cyane itangajwe n'ingabo z'igihugu ko Sergeant Robert Kabera yafashwe asambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Byari bitangajwe na RDF. Iperereza ryahise ritangira kuri iki cyaha dore ko ari icyaha gikomeye mu byaha bigize igitabo cy'amategeko y'u Rwanda. Gusa nyuma gato indi nkuru yaragarutse mu Rwanda ivuga ko Major Sergeant Robert Kabera yahuriwe irengero. Nyuma y'igihe kitari kinini cyane yagaragaye ari mu gihugu cya Uganda ari mu buzima usa n'ahatari bwiza ndetse yo bigaragara ko ari gusaba uburyo bamuha imibereho. Yari ari kubumba amatafari ubona rwose ubuzima arimo bubabaje. Muri iki gihe